News Fast Karbi Anglong Berta Ketanchi Bang di Sami Ketanchi Hansepi Apransi Berta Tepi Ben Arjitha Dhansiri Bishu Dima Festival Ketalona Hut Pangthik Thik Thia Tum Bahini Atum Aphan Adima Longamat Risim Kang Tangpen Apran Karmuddet Himalaya Biba Bhavana Long KSA Leadership Seke KPMI Kangni Duar Amla BJP Mandal Committee Adun to Executive Amai Kangni Di sama number 1 Rong Pi Ahem Kijut Si Awopong Arnam Arniapan Ketok Kijirpon Atumia Jo Crazy Rabaji Chitimapor Dipu Police Station ke Parlo Dhansiri Kharnai Disa Along Bishu Dima Festival Ketelon Ning Cheparong Ponboma Porohut Rong Arlo Pangthik Thek Thetum Risim Kangtang Pen Amit Nunisa Arta Plike Prahini Asarbura Amen Karlitang Narendra Nunisa Lapen Alota Maibongsa Arta Trokep Atumaphan Apran Armuddet Pusi Pangthek Pon Anparta Ashit Phonglosa Arta Inkoirapho Asarbura Amen Karlitang Rupeswar Phonglosa Arong Kharnai Disa Abang Ari Arvianat Heliamu Kerodun Ajok Arengahu Sodunlo Lapen Nonamat Selang Ponbomlo Kititang Arpum Nonamat Dipu Police Atumsi Chepari Deng Lapen Pangso Puthak Case Register C White Dipu PS Case number 22/2021 U/S 120 P/326/302 IPC and R/W Section 27 Arms Act Pabon Ponlo Dimasa Festival asile Bishudima Kita Kharnai Disa gaote Bishudima Festival mani asilo তেতিয়া আমি যে গম নাপাওঁ আমালোকে তো মাজাংজনী কৈ কিনে গান কৰে তেতিয়া মই এই মানুহজনী যে মৰিছে তাৰ লগতে জুই ধৰি কিনে ডাঙৰ জুই এটা ধৰি কিনে বহি কিনে ধেৰ মানুহ ভৰিবিলাক বহি আছিলে তেতিয়া এইটো যে অমিত মিনিচা এটা কাঁহীত ভাত লৈ আনি বাইদেউ মই ভাত খাই আছে আৰু 12 বাজিলে আমিও গান গাম আপোনালোকে অলপ বহিব মই ভাত খাই আছোঁ বুলি ক'লে আৰু কোৱাৰ পিছত সেই ভাত খাই ঘূৰি ঘূৰি ভাত খাইছে হাত ধুবলৈ অলপ দূৰলৈ গ'লে তাৰপিছত ধেম কৰি আৱাজ এটা পালোঁ তেতিয়া মই ভাবিছে বিহুৰ পতাকা জ্বলাই আছে তেনেকৈ ভাবিছোঁ তাৰপিছত এই মানুহজনী যে মৰিছে এইটো টিকাত দেখুৱাইছে বাইদেউ মৰিলোঁ বুলি কৈছে কি হ'ল বুলি কৈছে মোৰ ইয়াতে গুলি লাগিছে বুলি তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰা নাই চাইছোঁ সৰহ খুন ওলাই আছে তেতিয়া সৰহ খুন ওলোৱাৰ কাৰণে চাইছোঁ অলপ দূৰত এনেকৈ হেৰি কৰি চাইছোঁ এনেকৈ দীঘল কৰি চাইছোঁ তেতিয়া অমিত দুনিচা মৰিবলৈ চট ফুটাই আছে ইমানখিনি দেখিছোঁ মোৰ অমিতৰ বাইদেউ মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা অমিত এই মানুহজনী যে মৰিছে মোৰ জেঠাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ এজনী ভনী কিবাটো ল'ৰাটো মোৰ ভাইয়াক ছোৱালীটো মানুহজনীটো মোৰ ভনী গুলি কৰা মানুহবিলাক দেখিছিলে নেকি নাই দেখা নাই News Text Report News Fast Karbi Anglong Karbi Resort Dorbar Kitching Room Amai Ingdeng Hini Epong Mate Second Convention of Karbi Riso Adorbar Aningkana Parman Number 18 Lumbajong MEC Constituency Sikari Hanse Polling Station Angkang Lumbajong Longso Nokbe Kasejong Patua Klamalong Adapor Pai Kep Apor KRA Alama TDP Amaipu Biman Kro Ahinpen Lama Pangjar Pondet Pen Karlitang Karbi Khai Anokbe Potum Aphan Melur Kaisi Chikimo Ponlo Lapen Karbi Riso Dorbar TDP Amaipu Biman Kro Ahinpen Mai Chepahempu Ponsi Rat Amai Pi Along Bharat Adet Chariaron Along Ketok Dak Mate Indian Constitution Article 244A Karbi Anglong NC Hills Aparman Ningkan Thongke Prapho Sose Hemprek Chesong Det Apita Kepling Pre Det Aputhak Ta Arsikjik Penching Wai Ponsi Hawar Longri Longpat Longle Phelang Kacherai Kom Thek Jiaphan Bidisore Chethan Chepare Pon Lapen Disamapu Amen Larsi Nonke Lumbajong Langso Pusi Chedon Sarpen Amen Irponlo Lapen Labangso Mayalong Kachopapon Manpeng Kedo Aluhi Sarpo Karbi Adorbar Maipu Mondol Singbe Kasdikom
en kantas dikom tiripi amai phu Ajit Timung Chunbang Singh Timung KRA TDP amai phu Biman Kro KRA TDP Chunbang Gautam Rongpi KRA Dipu Regional amai phu Lapen Jamunapar Amazondar Sarkiri Terang Karsa TDP Chunbang Phi Bina Terang Pi SGB Sinot Terang Sarsing Ronghang Dorsing Hanse Rong Asar Bidya Singh Hanse Dorsing Hanse Chandra Rongphar Lapen Labangso Arsigjit Rat Amai Alongke Ongdung Cheroktok Abangphu Bangphi Lapen Take Reset Aratatum Mayalong Chetongdun Pen Arsigjit Amai RDP Dunsi Ingsamjin Pen Mai Kapachun Pon Abirta News Fast Karbianglong Pen Birta Longdun Manja Pen Dilip Hanse News Fast Karbianglong Duar Amla Constituency Wathat Langso Serdihun Aklam Public Auditorium Holalong Duar Amla BJP Mondal Committee Hiniangdeng Executive Amai Kangni Bangso Mayalong Duar Amla Mandal Committee Amai Pu Dhontu Bora Hinpen Mai Chari Ponsi Laso Amayalong Manpeng Aluhi Duar Amla Constituency MEC Prabhat Chandra Taro Aluhi Amanpen Chetongdun Pen Anparta Duar Amla VDC Chairman Surya Bordoloi Pen Kedanglok Penangan BJP Asong Klembang Pu Klembang Piatum Chetongdun Si Duar Amla Constituency Committee Kongchunbang Gojen Kropen Mayalam The Jaiponsi Bangso Amayalong Non Eprang Kebang Jilang BJP Asong Hiklem Kedampon Pameji Aphan Chethan Chimum Pon Pen Anparta MLA Kilik Nangte Bok Bomahut BJP Asong Pen Kosonsi Kiklem Kedam Nangji Ma Aputhak MEC Taro Asang Ho Pen Than Pajermi Pon Wathat Langso Pen Rajen Ronghang Mohor Nebbang Pratap Kathar News Fast Karbianglong KSA Biswanath District Committee Atum Patir Pi Ponsi Himalaya Biba Bhavanalong Mai Ingni Pon Mayalong KSA Biswanath District Committee Maipu Arun Phangcho Pensi Mai Chari Pon Mayalong Aluhisarpo Pen Kachetong Karbianglong KSA Central Committee Maipu Samson Teron Lapen Kongchunbang Biswajit Teron Lapen Bishnu Teron Lapen Sarthe Ronghang Ajay Rongchehon Jetli Kro Birsing Kro Biren Phangcho Social Worker Lapen Baram Phangcho Ex Maipu Gopur Branch Lapen Kadom Kram Sapi Advisor Tum Chetongdun Mayalong Aluhisarpo Samson Teron Pen Kaningche Ponke Karbi Tangche Karbi Inglong Karbita Karbilo Lapen Thoi Karbita Karbilo Lasi Ilitum Chinghon Seroy Nangpo Lapen Khaiti Sungalong Kaiketa KSA Arjak Tipji Lapen Non Kitru Obekimi Atum Loka Charlie Kenang Sot Lo Jongsi Tekte Pulote Non Akayalong Thangnat Chechardunde Lo Lasi Kerangji Arni Ilitum Bidisore Chepachoy Seroy Nang Pusi Mayalong Ningje Dongkamukam Pen Komol Kathar News Fast Karbianglong Karlitang Basateron Piaphan Ningkan Ketom Kechok Kachikimo Amai Kepadopon Pinila Bangso Kachikimo Mayalong Karlitang Basateron Pi Achor Hemari Rongphar Lapen Alangli Kepamutekang Ausomartum Pen Ardomardi Ponsi Chikimo Melur Kaipon Aduntu Hemisi Lapen Donrap Atum Sitame Chikimo Ponsi Labangso Kachikimo Amai Sitame Mesen Mi Edpen Pachunpon Lang Chiting Pen Sarbinong Timung News Fast Karbianglong Non Malong Sophan For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbianglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Karbiaron Barim Mate, Cho Arkli, Cho Pejo Hakopen, Kirim Bom, Arnam Sining Richo Pan, Ketok Kijir, Angbong Ketenai, Cho Junhendo.
Lason si pini di pulum bajong di sama number 1 rong pi hemalong ingdeng ketom abo phong kepachok arnam kethe phan tokjir ponsi womut wokan mesen pusi ahem phu pherangkyang nu chethan alang litum arnam phan chepa me arni pusi angjir sophili horhach pha ponsi anparta adon arab chepho chero lapen rong amekar tumpen chingrum si ning cherong pen alir pon pangso hut hadak rong ariso okorjang atum cherap cheto dun pen kijutsi avopong kepachok arkli ponsi ingcher et pen arnam hem chepon risoi jang atum rong rup arlo vopong gora ni arnam chepami labang ke bubulu kanta misen lapen ke la ke thom ke choklo non ka ke pachoklo nilitum lapen ke hamren ta misen lang thilang pong ta misen bubulu kanta misen non ko ke ningring no thabi la jong si nili han jong si pini kali bono te di nili ke char klive ka bang lo nili helo non ko da ka char ja pakuru sarlo la pe nili kuru sardola langkar ki banga ke saro pong no di bangke ki pa plu ko bisar son jon plisi ke anlo la pen nili bangke kuru sarlo nili helo nan da ini ami sia kam ma nili la ke sar nai sin pan bang mana kilo nili si chuti chutero bang lo la si nili ke lo nali men nili men ke so ya sing ropi nali tum la bu phong pa judlo la ke nili kam ke thom ma plisi non pa julo la si aku non tar ki thi bang la ke cheng thi tum cheng thi ko pinje bang sona tum Pini ang denge ponte lalo kicenge arnam thelo adun manga ahi ilo lapen harata lo lapen ampartok lapen birne arnisa lan lele tuma nang men sona nang la subang sorong no kleng sarpo arpu bingkan ko deng tang ningkan po ngali ningkan po kleng sarpo pu deng jat pe nang li rong ari soi jang tu nang li phang kana ki kroi don Solo que croy tangsi cethek long lo matai ta arong an kan bang kam gitu ta pu cethek long than leng tu ke crosi kong lo nali kleng sarpo ke dobong hu nang tumarong chujun chokan dia baru hai ke dokut nang li klem ke dam kwan cethek pon mo nang li long soi jang tu na chat dum kon som cethek long cethek long lo handai ta kan bang ta sonsi tu tam bom lo klem bom lo la pu ni bom pini la bang so pe thakak ke bang so pat tunu nang tum long nang tumar soi jang tum an ke klem ke dam ning chaporong don ta kon nang ni klem ke dam thang sik sak dom na rizelo nang khana Libani ke ketik lo nonson la litum youth committee hin ta president lo ni jiga liban ke rasna tu mo ase la sini nilitum ke youth pe hin ban ke na la di sama area ban ke nat ma chujun ta le la di tim youth hin ban ke chira tu tu la ban ke lang lo nang kethe ke ding phanta talang lo la son especially youth hari youth tu phanta tan lo nela hari son nane nahok stame dos tame mana youth hit beta mana chira tu tu si News Text Report News Fast Karbiang Long Labangso Bank ke Jobali Pathar Ahithia Long Amatsi Dolo Labangso Bank Saru Pathar MSC Bokajan MSC Lapen Diopani MSC Raratumsi Tangka Kachathap Lapen Kache Endam Lapuson Ratatum Metanga Tangka Kache Endam Ji Aphan Nini Nithom Anta Longli Datiti Tado Aprang Langpi Dehangi Rural Bank Ahutke Laan Sungnangne Lapen Laan Kepalandun Nangne Sita Pinila Puson Si Thekdun Longlo Lahaya Kisung Pen Kepa Jokponji Aphan Mathasi Hidiso Rural Education Economic Cultural and Development Society Amaipu Mukut Rongpi Ridak Enpon Etlo Rat Atum Aphan Lapen Labangso Kisung Alam Angsong An Alam Pale Ponji Busi Pirta Pachini Pinya berita langsi pajuto domi thakme kardong